uveče. Večeras priča o vrlo jednoj zanimljivoj knjizi. Ivan Ivanović, to je on. Roman se zove Arizani, to je njegov drugi ili treći roman. Tiče se... U stvari, ova knjiga je, kako bi mogli to da kažemo, Selo gore, baba se češlja before it was cool. Zato što Ivan Ivanović ovde koristi jedan motiv na jedan vrlo umetnički opravdan i kreativan način, koji će i Radoš Bajić kasnije iskoristiti na jedan vrlo grub, pa pomalo i banalan način. Imamo seosku porodicu, imamo protagonistu koji je zarobljen između dva vremena, jedno za koje je suviše napredan, vreme njegovog oca, i jedno za koje još uvek nije spreman jer su mu koreni u prošlosti, to je vreme njegovog sina koji odlazi u inostranstvo i više ne želi da se bavi zemljoradnjom. I još sijase drugih momenata i tipologija karaktera koja je kasnije, ne kažem da je Radoš Bajić da je prepisivao od Ivana Ivanovića, jer je on slične motive koristio i za svoju tu diplomsku monodramu Led, ali nisu oni bili jedini koji su koristili te motive. Te iste motive imamo i u drami Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, i to je Milić Barjaktarević sa pojedinim razlikama. Sanda Arizan, odnosno Aleksandar Arizanović ovde, niti ima kupatilu, niti ga interesuje. Na primer, ima kuću iz 34. godine koju je njegov otac izgradio i ona je njemu dovoljna. Glavni junak monodrame Led nema kupatilo ali žudi za njime i to doživljava kao svoju sramotu, dok Milić Barjaktarević iz Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, ima i kupatilo i koje šta, ali nema ženu. Ovu knjigu je izdala Altera iz Beograda 95. godine. Zanimljivo je da je sponzor bio Milan Komnenić. Knjiga je inače imala mnogo izdanja, ali to su bili sami izdati ili tako knjige koje nisu bile naročito, svakako nisu bile marketinški propraćene i bile su, da ne kažem, poluizabranjivane. Ivan Ivanović je inače završio srpski jezik i književnost, odnosno jugoslovensku književnost, kako se to zvalo, svetsku književnost, pardon. I radio je kao profesor, čini mi se, u Prokuplju, u Kruševcu, ali zbog tih knjiga koje je pisao, on je stalno gubio posao i nije mogao da ga zadrži, proganjali su ga komunisti, iako on nije bio antikomunistički raspoložen. Kad vi čitate Arizane, vi vidite jednu ovako narodsku kritiku sistema, i to ne sistema samog po sebi, nego ljudi koji na pogrešan način sprovode komunističke ideje. Sanda Arizan ne priča sa sveštenikom u svom selu, blago je komunistički raspoložen, možda se kaže da je simpatizer komunista, ali dosta posle i propati zbog njih i knjiga zbog toga u stvari nije mogla da prođe. Iz istog razloga je Dragoslav Mihajlović popio javnu kritiku od Josipa Broza Tita. Kako se to pojavljuju sad neki ti građanski pisci i pišu kako u našem društvu ima nepravilnosti i ono nije dobro. Nije smelo to da se govori. Kako si ti smeo da govoriš da posle rata nije bilo dobro? A on ovde piše o otkupu, što u stvari nije bio otkup, nego najobičnija otimačina. O čemu isto piše i Danko Popović u knjizi o Milutinu. Ova knjiga ima komične momente. Prvo što je komično je ono u stvari što je najvrednije u njoj, a to je što pisac zadržava govor doljevačkog kraja. To je užasno vredna stvar. On tu počinje i kaže: nije smo Arizani i selo Doljevac u Moravu. Komičnih momenata ima ne samo zbog govora, nego i uopšte, i treba pročitati ovu knjigu.
toplo je preporučujem, naravno sa svim ogradama, da u njoj ima dosta psovanja i da ima nekih zaista ideja koje nisu ni srpske, jesu komunističke, jer Ivan Ivanović je odrastao u komunističko vreme, ma koliko da je on protiv sistema i kritikuje ga iznutra, to je to ipak nekako, kako da kažem, to je tako nekako. Dakle, Ivan Ivanović, Arizani, hvala Bogu, na internetima, knjiga se može naći, pročitajte.